Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi ke inyanga edume kakhulu laphana-ke kona-ke uTikTok inyanga uZikode-ke isikubeke kwacaca ukuthi ngempela ke kungenzeka yini ukuthi-ke i-MK ke kuseyiyona laphana-ke i-ANC mbukeli sokhumbula-ke ukuthi ngempela-ke yena-ke laphana-ke upresident wayo laphana-ke i-MK uphuma kuyona laphana-ke i-ANC okwakuyiqembu lakhe lakudala kodwa njengamanje-ke usezenze khona ngapha-ke kuwona-ke umkhonto-ke wesizwe uZikode kube esebeka nezizathu-ke ezenza ukuthi-ke acabange ngale ndlela yokuthi-ke i-MK kungenzeka kuseyiyona-ke laphana-ke i-ANC mbukeli-ke ake ngikuzwise yona-ke ividiyo yakhe-ke uZikode ekubeka ngokusobala lokhu engushoyo njengamanje. Nansi-ke ividiyo mbukeli okwakho ukuthi uye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe-ke uthini ngalo-ke lolu daba lwakhe uZikode. Siyabonga. Uyazi kunento abantu abangayiboni la, ngiyazi vele ngithukeni kulungile. Kunento abantu abangayiboni la kakhulukazi abalandeli be-MK Party. Aniboni ngani ukuthi kena uNcamalala njengoba evule i-MK Party, aniboni ngani ukuthi kena ulungisa u-ANC and nani uzanitshela, akanifihleli uNcamalala uyanitshela ukuthi lana sizama ukulungisa inhlangano yethu la. Uyazi ukuthi SACP kwakuyinhlangano eyayimele, iCOSATU kwakuyinhlangano eyayimele, zonke lezi inhlangano ezimnxathela ze-ANC zingamadlela ndawonye babeyimele laba bantu. Kodwa ngesizathu sokuthi i-constitution yabo no-ANC engabalekelani kakhulu yithi ayifana, bahlangana baba into eyodwa. Remember ukuthi ubaba uBlade Nzimande uyababa uyi-SACP, Gwede Matashe u-SACP, but laba bantu ba praise u-ANC, ba serve under ANC. Anikuboni ngani ukuthi make kaphuma uRamaphosa lapha okuyiyona into uNcamalala ayifunayo ukuthi kuphuma uRamaphosa ngoba vele uRamaphosa uyalimosha izwe, asikhulume nje iqiniso bakithi. Loya muntu loya anganandaba nabantu. Manje-ke kwasho ukuthi i-ANC inencitha buchopho ukuthi uZuma. uNcamalala wavula i-MK Party. Le MK Party uNcamalala mangabe ivula uyivulela ukuthi ithi noma i-ANC loser kodwa kukhona amavote uNcamalala wabambile ayodimanda ngawo i-ANC ukuthi manje ngakwenza ukuthi angibambisani nani, ngiyaniphoqa ngithi yenzani ukuthi. Yabona, okay ke kwenzekile-ke ngempela. uNcamalala ayikho inhlangano angayishaya, ngifika washaya i-DA, washaya i-IFP, washaya i-EFF, wayishiya namaphesenti amancane, washaya i-ANC. Uyabona, kubo bonke labantu laba abebengasekholelwa ku-ANC kodwa banethemba mase kubuya uZuma, yithi sonke labo sagijima saya enhlanganweni kaNcamalala. Aniboni ngani ukuthi kena one day uNcamalala yonishaya ushaya lo antshela ukuthi no yazini sesimkhiphile uRamaphosa, i-ANC ithi njengamanje bengicela-ke mina ukuthi sibuyeleni kwa-ANC sonke siyohle siyimele siyi-MK Party but we will serve under ANC. No, nami umbono wami nje mfowethu. Uyabona? Ayi ukuthi lento lena kodwa ke kulungile. Yabona nama structures ni khandene left right and center
nama-constitution enu, kodwa ngifuna ukunitshela manga mina, one day is one day, no serve phansi kwa-ANC, ni-MK party, nibe ANC nonke. Ngicela buchophe leyo.